ovako. Čist udarac malo iznad Bulija. To je bio Filip Lukaš, kapetan Linca. Dobar prodor Baka, Bak još jednom. Odlično Bak na drugu stativu. Vrlo lijepo, ali sad Linz je tu najopasniji, jer se vrlo dobro pozna i točno se zna pogledati hoće li se vratiti. Naime, to može doći do jednog jačeg hematoma i ne možete klizati, a opet s druge strane ako se to sve... Pa nervozna bila. Miller! Još šteta za Grintrija, nije postavio. Rezultirao je ovim faulom jer vidjeli su igrači. Fantastično vrijeme za dobiti 2 minute. I sada vidimo, ovo je jedna, ali ovaj sljedeći udarac. I sada sljedeći taj udarac Baka. Šteta bio je daleko. Možda... Letang je solidno to odigrao, Vog zakasnio. Joj! U 90. Polupanična obrana Hirna. Dobro Kristan. Ajmo, odlično! Bravo, bravo momci! Evo Baka! Bak, 1-0. Brandon Bak. Ali ne samo gol, već primanje fantastično. Akcija iz koje je prošao bravo Bak. Ovo je fenomenalan prolaz za Brandona Baka. Kanađan ima 24 godine. Jedan strelac, pravi strelac. Vrlo obećavajući klizač, brz poput za prebrza Hirna. Pogledajte ovo, kako je prošao, kako je uzeo Pak. Oni za noški, već smo im se divili u Puli. I prije u predsezoni su odigrali strahovito. Tu je na Bledu, na turniru na Bledu koji smo osvojili protiv Filaha i Stavangera, prvaka Norveške i Jesenica. Pokazali su... Pogledajte koliko je brz, iza noške tu, stigao je prije. Bravo, Tom. Ima savršeno! Šteta za Jelovića. Kako je to dao? Izgubio 2 minute, a mi ćemo dobiti reklame. Tehnički timeout. Ove godine u Zagrebačkoj areni igraju... Gol, odličan dribling, to je čovjek koji na malom prostoru, pogledajte šta je napravio. I sve je bilo čisto šteta, velika šteta. Istu situaciju. Zanoški, ima čistog Letanga. Bak, lijepo gol! Curtis Frazier! Strahovito mi je hvalio Curtisa Fraziera, naš prijatelj Ivano Zanata, koji je bio trener u velikim klubovima kao što su Lugano, kao što su SKA, St. Petersburg. Prošle godine igrao u njegovom gradu u Cortini i strahovito ga je hvalio, osim po igračkoj kvaliteti i po ljudskoj kvaliteti, što je velika stvar za jednu momčad. Da kaže da je u play-offu držao cijelu momčad, nisu imali dovoljno dobru momčad da se probiju u finala, ali veli držao je cijelu momčad na svojim leđima duhom. I ne samo to, ipak je uspio kup donijeti situacija 3-1. Da vidimo. Joj, šta je ovdje? Da li je Geoffroy dobro? Vo se uspio dići, ali još nije gotovo gol. Lebler. 2-1 šteta, izgledalo je kao da smo se... Prosipali smo ovo vodstvo, teško stečeno vodstvo smo prosipali velikom greškom. U njihovoj trećnji otišli su 3-1, nisu iskoristili u prvom naletu, međutim u drugom jesu jer Geoffroy dobro je da nije završilo nekakvom povredom, u velikoj brzini udario u ogradu. Ali mi je žao jer obranili smo se u prvom naletu i sada je Brian Lebler ostao sam pred golom. Pogledajte. Potpuno sam, jedno dodavanje gdje je ostao Kostović izvan igre, a Brian Lebler koji je strahovito impozantni igrač, 191 cm, ima dvojno državljanstvo, kanadsko i austrijsko. Greške smo napravili, smo previše grešaka. Ima previše iskustva, izvrsno igraju Zanoški, Levit i Bak i štete. Pogledajte ovu asistenciju iza leđa. Fenomenalno. Šteta, gađao je, a nije pogodio tu Levit sada. Svi.
Drži Fraser i stativa. Zato što je Green Tree napravio jedan dribling, ali morao je to učiniti zbog, evo pogledajte, to je jedan sretna okolnost. Hisi je progurao pak. Vidite, napamtiti tamo McDonald trenutku kada je ušao, izgleda da je napravio faul. Ima sad drugi problem. Sada će biti i diving suđen Hebaru. Da, evo sad je suđen ono što sam malo prije prizivao. Da. Nevjerovatno. Malo prije smo to govorili kod isključenja našeg igrača Levita, a sada evo izvanredno se otvaraju krila. Upa! Kakva obrana, dvije obrane Kristana. Nema, Kristan drži u svom... Samo nije dobro zahvatio pak. Mislim da je bio malo ometan. Ovo je fantastična obrana, gledajte. 1-2. Ovo skretanje i nakon toga drugi, ova velika obrana. Velika obrana. McDonald. Kakva obrana! Fantastično, Kristan! Šta radi Kristan s ovom desnom nogom? Što se to mijenja od kasni Naglić. Dosta aktivan i oštar. Opa! Greška! Kakva obrana Kristana! Igrač utakmice bez konkurencije. 32 obrane. Nažalost. Tužba pred golom. Ne smijemo dozvoliti takav čisti stvar. I 2 puta obrana Bravo, Kristana. ponovo Kristan! 2 puta obrana Kristana za redom. Hvala Bogu na Kristanu. Srećom odbijen pak van će biti Buli, ali ovo što radi Kristan sada je čudo. Drži Medveščak. 1.47 do kraja. Gledajte, sad mu gledajte lijevu nogu. Otišao je, evo sad ćemo vidjeti. Ovdje je svašta bilo. Jedna obrana. Ovo je bilo nevjerojatno. Ne znam čim je obranio, čim onda je odlično ispalo. Šicer lijeve noge. Evo je lijeva noga još jedan put, pa još jedan put. Dobro, tu si malo sačuvao igrača Linca da mu bude. To je pametno. Štit si je napravio. Odlično. Neka malo panika. Branimo se kao da imamo igrača manje. Ajmo ući. Idemo zabiti gol. Evo ga! Gotovo je. Bak 3-1. 2 gola Brendona Baka danas. Fantastično, svaka mu čast. Vidite se, ovu paniku u obrani smo pretvorili u odličnu akciju. Ostao je tamo za fantastično davanje Naglić prema Baku. Ali Bak je odradio strahovit posao. Bak je fantastičan igrač, dokazao se nekoliko puta, ali ovo mu je briljantni nastup. Brendon Bak ima 24 godine. Došao iz Houstona u AHL-u, igrao je u Norveškoj, bio je tamo odličan u 45 utakmica, 16 golova, 26 asistencija. Vrlo... S nama je ovdje i bivši Melje, sada u redovima Linca, Michael Late. Mike, first of all, congratulations on this game. How is it feeling to be back here at Doma Sportova? It's always a great place to play. The fans are some of the best in the league, and you know it's good memories here. Did you have time maybe to see your ex-teammate? No, not really. It was all business since we've been here, and maybe I'll get a chance to say hello after the game. A few sentences about the game. It was a tight game. We really struggled to get any offense going. They played tight hockey, and they deserve the win tonight. Thank you. Okay. Dolaze u pravo vrijeme na pravo mjesto. Ta linija igra tako dobro.